allin p'unchay. Kusisqa sonqowan noqanchik kunandia kicharispa kana Diospaq qillqasqanta. Cuentay munaykichis imaynata joven Agustín de Hipona nisqa payqa jovenyayninpi riqsirqa cristianismota chantapis creerqa Diosninchikpi porque chayta yachachispa karqa maman. Payqa hatun llaqtinta runayaspa mana chayta uyariy munarqañachu t'aqakuspa karqa Diosninchikmanta chayrayku mask'akuspa karqa warmita casarasqata. Chaypi paykuna tantanakuspa iskay wawasniyuq karqanku. Hinamantataq Agustín llakisqa puriq kallista chantapis dia parquepi kasaqtin wawitaqa haywaspa karqa papelta. Chaypitaq qillqasqa karqa ashka rimayniyuq maychus chaypi nisarqa amaña sapaykichik puriychischu qankuna priorizanaykichik tiyan Diospaq kawsayta saqespa viciusta chantapis tukuy ch'aqway fiestasta amaña kawsaychischu tukuy envidiapi chantapis adiccionpi. Chayta pay ñawiriytawan anchatataq llakikurqa sonqunpi ukhupi. Chaymanta hina payqa kutiporqa Diosninchikman mask'aspa chantapis bautizakuspa. Ima linduta pasarqa kay Agustinta payqa t'aqakurqa Diosninchikmanta pero kutipuspa karqa. Diosninchikpis parlawanchik kaymanta chayrayku invitayki kunan kicharinaykipak kay libro de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2 maypi niwanchik kayta. Wañunankama Diospaq munayninwan hina kawsanapaq mana runapaq mana allin munasqankunapaq hinachu. Noqanchik tukuy imata ruwaspa kana Diosninchikpaq hina nitaq runapaq hinachu. Chaymanta hina noqanchis ñawpaqman lluqsisun apasun kusi kawsayta mana noqallanchikchu chantapis familianchikwan. Chay linda yachaywan noqanchik kunandia kicharina punkunchikta lluqsispa chantapis parlaspa munasqanchikwan compartispa kay mensajeta. Chay deseo y chay oración ni kunandia kankunapaq.